Wallahi no kiswa ya kweli ya jiri Egypti. Manar mnaijana wa maha 10 Manar hasifiwa ziambiansi ziliyo Facebook. Manar wanzani wahe pia wakana Facebook badiyeye. Manar hafikirukana zabarindi ni mtu ala modi hamadu wanu. Manar donizo harange azma ya ubuwe Facebook sha kana hengeza wanu rama Facebook ya hae ekati de fami ya hae no wanzani wahe. Manar donizo haguwa ya Facebook. Manar harange mna foto wa mahaba ufuleri hamansiba na haukaye romantiki. Manar handiso sisa wana majimbo wa romantiki haruma Facebook. Manar handiso sisa wana video wa miziki wa romantiki haruma Facebook. Manar mengoni mausiku haune manzani wahe hasisi foto laha wa ikawa paroli renga haruma turu haruma Facebook. Manar haono bizari hena mnale foto la komantewa wanru wa DM. Manar hajiuzisa zabari hili ni mtusi sa mna foto Facebook na kaha madowanu. Manar doni izo harenge mna foto hamsisi haruma Facebook. Manar zimshangaza hena mna ya wane mazababi no wanaume wakahu mkomante. Zimshangaza hena mna ya wana wangu wakahu emele foto lahahe. Manar handisorenge mafoto yesise Facebook ilize komanteri zijouka zinchi. Manar ye Facebook yahe irende haukana yengozo do utsona invitation jata yetso irenga. Manar ngukubali haina invitation ikao ngwerewa haruma Facebook. Manar hajula na daina mrikao yopara marwa haruma ya Facebook. Yanu de mahadisi ya jihir haruma Facebook. Eyamoje wala marwa Manar salama. Marwa ingawe mnunu, Manar wewe nga memnunu alhamdulillah. Marwa samahani inge jumkinisha nijipresente. Manar naam nge jumkinishia. Marwa mimi upara Marwa uhatu Egypti ngami Cairo ngami namaha mengo miraru na mitano. Ewewe Manar mimi upara Manar uhatu Egypti ngami Cairo ngamina maha 10 njalora. Marwa sikaudo sisa mafoto Facebook hamandawe wakati nakaya shababa. Sijaza ijiriwa ni mkiswa, ni kafa, ni msiba. Mbria nenge mafoto hangu Facebook ya kanza ya nipwesheo. Harenge foto la manaribala, halifanya Photoshop, hamchua zengu, ngilo hama foto la kweli, hamwerea. Manar hashangaya. Hizi nutobia hili, pesa ulitowe, iza ujiria, zisoja zinijiria. Iza uhumra, zisoja zinihunru. Wadambo la Manar, Marwa zisa ziviri. Nga manzo lionane, hau nga mjorenge mafoto ya hoyano ni atangazi haruma zelezo sosio. Manar lizo hakubali wende waonane. Manar wenda bala hede haunru ila dhibu ya mwanamme shati mwanamshe. Ya mwanamme wana hamambiokana na rinjio hodahoni. Manar hashangaya. Unga nurafanye. Ila dhibu Marwa umambiokana ikaka mtunji yaiho ngojona izo njo ufanya bana nga mjotangaze mafoto ya hapa. Manar lizo wanjia mwandani. Manar haparisa madhibu mailia wanaume mwandani mula. Wa mrengi ishara fashahahe wamfanya izo wakaanza wamfanye. Manar yamambiokana ena mtoe mafoto muyazime nge mafoto na muyazime vahewa kadimkubala mafoto hindi wabesili wamambiokana habaha reho filme yeka kuja kubali wala lakunu habaha ngaruturenga ye video ritie Facebook habaha rehutangaze ne mafoto. Manar wa uhara wahefami yae watuje wa mnusa kafa wuka ya mwinji rahani namna ya kaufiki. Wa uhara wahefami yae wuka ya mwinji rahani akli yae. Manar hakubali halala ula nyumbani hula na ila kazino. Manar hakaya mnaijana wa Facebook habaha redi hamnaijana wa uhuziwa ye masihu. Manar nguhuziwa ne mazababiana. Manar gufuma pesa habaha. Ije ilafani wajawajua ila hadisi mahali na motola ya talia.
Emazababi wala wararu wachila prizo donusiba wa Facebook. Manar hakausisa mafoto Facebook hamade ya sisiwa. Yana de mafoto ya kaurewa ya fanya Photoshop ya kusula zenguo ya mbila ukana ekamu jakubali wajahunu liyo ngarjohu hutangaza harmazerezo sosio. Manar hakaufikiri ukana hato wakati wangu kauta hawadojua waoneka inu Facebook ya numa foto ya Photoshop iho ule getuja ukana hasa hatuhenguo hafwefa miahesheo hazikuwa sheo lafu habaha zihubakia bumana msho angu. Manar hakaurenga haina invitaswika ungwele wa Facebook ili ya junda na daino wano zila deza kauka ajali ya haya.